Manipur road kamrat hi thermarin li mangasun mana harmony mara chawrang lakhai na dangda mangasam marada Union Home Minister na hanghaira. Manipur li khalei singom yur machine swidaga highway wang ningka creek pongshok haira. Khavang kui khavai kasat haira. Lei Kayanator, aja Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen ina pan midale. Pau bing may saina manang rumsa. Manipur wi road kamrathi ethnic maramna. Thermarin li mangasun manada Union Home Minister Amei na hanghaira. Tushot hi mak khalat khavai hanghaira. Kochi Kerala li sothang Manorama News Conclave Kabomli, Shana Kahang, BJP Zingni State hi Zingum Tharuk Chingri in Raya, Ka Karot Tuidak in attention Rasho Kahaina da Shana Hanga. Manipur ethnic clashes with Todrinjan, Kasanga Legahai na Gajila Shana Hang Sanga. Home Minister Jina Kahang, Ministry of Home Affairs na Communities Kanini Shire Jan Ngazek multiple rounds Kwekahira. Jan Ngazek Ji Avu Shili Kala ngataday dalila ngarum dala kwikaya da hanga. Normalcy hanung mamandale gaji hangda harmony fully restored masarang lakha mga samara gaji Home Minister Amei na hanga. Manipur li atama kali honglak na legasa singom yur shimangi jihaira da environmentalist kala wildlife ninga sang bingna ninga creek pongshok haira. Singom yur gatum Himalayan black bear Slot bear kala Malayan sun bear hi adama kali Indo-Myanmar Leretpa Manipurli hongnap leisaya ka aram machine swidama manda singom yurji extinct sahara kaji angaret li lehaira da hanga kala hi khrer ngahong yai gatek singom sahui singom thi higatha wuivang khareng henna ka hai wuivang sayurji shimananai ka haina da hanga Maram hi singom khavang gakui peer conservation maramdi wildlife awareness angranangi li kahangna angranangi chili Maha Area Chief Association MSCA Panjai Chandel District li sothang kwigayam angranangi chili Chandel kung ngadadedewi minginin tribal chief hangpangada kani wazanga TFO and Munal Meide na kahang o gatwili singom yurjishat khaleji katum Manipur lila khaleina. Manipur li kapan singom yurbingji Himalayan black bear, slot bear gala Malayan sun bear hipinghina. Hiwing a jaili Asiatic black bear dala gaho Himalayan black bear hina jungmay tui dali. Krer ngahong yai gade gala sa kareng na sayurbing he endangered sada wildlife protection Ekwi scheduled one listly zangdali. Mikumawi saka kayang ot sakchi mga samaka Manipur we kar ngahongli singom maleilak marakaji atam rapaya. Amamangli lehaura da TFO jina hang tinhaira. Nakakala kugi community pingwi tribal chief pingli kasata maramhi ramnaw pingli Thai thangwe ngasa khawai kala kho khasada wildlife khawam khui khawai TFO Manipur na kasathaira. Ishi Rosilla Nursing Institute hi ukruli katharsada Nursing Institute chodale session hi ajiko main habokta August 2025 en haboktale hili ishi na course GNM course 3 years si offer sata kline mia naw kala shinaw khanini jangbaye class 12 koplaka arts and science khanini na khuipaira kala issue hili hostel available sa midlai shinaw ai na mia naw khanini wuivang atai tale issue limited seats ne issue wi tang hi kamba som tang ukrol district session court khunuk changjili leitale issue na offer aru leita le hi issue wi infrastructure thalak tale kala issue wi lab ping FON lab community nutrition lab kala ops and gynae lab him thashake ni she well furnished sa ta hai mi dalai candidate razang khangai bing na issue wi number lam mi dalai chile la contact sa paira kala issue wi institute lera laka tata rang han ni paira ningshiya kare AIIMS Kwadi na medical service kami kongnai ngalei wuivang la ngasa khawai ningrin le haira Northeast wi akhamang gaji Assam wi
Kamrup District Changsari Khalei All India Institute of Medical Science AIIMS China Northeast Khongnai State Ping wuivang Mang Maningla Khongnai Countries Bangladesh Katha wuivang la Medical Hub Ngasakhavai Ngaran dalei gaji appoint Satathar President China Hanga Institute Chili Khalei Facilities Maling mikhavai Satalei Kala Center Chili Service Mathame Khwira Khawai la Ngaran dalei hanga PDI Li ngazekta AIIMS Guwahati with President Dr. PKS Sanjay Nagahang Leida Khalei Service Ping Maling Mekhang Sak Hina Khare Sara Chiwithili Northeast wuivang Service Kate Khwira Khawai Sara Kakjing Shong Nishari Phungzat Kasami Khanini Manipur Police na tukuyaira Mi Khaniji Heroin Phungzat Kasada NH 102 Baleld Thongwangma Kakjing District Li Tukukwina Tukui Kahai Khaniji Hidayudalu Zingum 27th Paijam Vang Pitna Part 1 More Ward number 3 Wimi Kala Muhammad Islamuddin Khan Zingum 45 More Ward number 5 Wimi Ani Khanini Tengnobal District Wi Mina Operation Gazati Police na Contraband Heroin Powder Gazang Solve Case Katum Sampanga Ariji 47 gram Hang Madida Shini Shikakaya Kalachi Audorik Sholi Phungzat Kasana Accused Khani Kala Ward Pingji Custody Misangda Investigation Zatale Kwaldabi Ochotling Sunda Manipur Bami Pingna Agitation Sakasachi Ngasam Haira Ajigom Karam Magu Thangkashok Kwaldabi Ochotli Makamya Jithaida All Manipur Working Journalists Union AMWJU Kala Editors Guild Manipur EGM na Agitation Sarakasana AMWJU Kala EGM na Kuptang Manipur Press Club li Twitter Kui Kahaya Thishurda Authorities na Tuimi Kahaya Kala Pekar Kui Khami wuivang Agitation Ji Khushok Hairan Manipur Governor na Jizi Khami Thishurda Ocho Wuivang Member Khani Kazang Inquiry Committee Samlaga Committee Jina Makal Direct Trada Katum Tang Report Misanga Kala recommendation ji accept Saira Gaji Manipur Sarkarna AMWJU eina EGM li officially Chanpao mi haira da hang Khanau Khanali Chikatha Ochot Mashok Lui Khawai Concerned Department Kala Security Agency Pingli Directive mi haira da hang Agitation Ngasam haira ka journalist community ngasharda vara Paume Bingwi Safety Kala Khayali Suyung Suiwa Masa Pai Manakaji AMWJU eina EGM na Pongshoka Inquiry Committee na recommend kasaji mashura kha press parties na democratic action hapok lira kaji hanghaira Manipur zangda Northeast wuivang Indian Sarkar na connectivity and infrastructure wi khamataya phaikar khuimiya da nghan gahairang Maram hi Rajya Sabha li Pemtang Ministers of State for Development of Northeastern Regions Dr. Sukanda Mujumdar na inform kasana Cross-budgetary support GPS with 10% Northeastern Region li Shijin Khawai Center na non-exempted ministries kala departments hang pangali mandate sahira gaji hanga. Logistic aina trade connectivity maramli Minister na kahang trade infrastructure for export scheme we azingli Manipurli project khani mayami haira. Jiwe azingli Imphal International Airport li integrate cargo terminal kasem kala trade camp permanent exhibition center Imphal li main exhibition building phase 2 kasem zanga project khanini ji state we export potential maling mikhavai kala trade infrastructure matha mikhavai kasana ji Ministry of Road Transport and Highways na Manipur we connectivity li migyan jang khami pongshoka Zatraga Hai Zingum Katumwelungli, Manipur li Shongfu 686 km Semhaira, Arirui 784 km Gaga project Tumnada Panga Lupa 11,783 crore manwi Zat Mahung Dalei Kajihanga. Rakhara Development Ot Maramli Kahang, National Highway 202 Finch Corner to Ukrul Scratch 14.63 km Lupa, 242.63 crore Kala Shangshak to Tengnopal section National Highway 102A La Zanga Kachihang Sanga. Class 9 Katam National Aka Tihai Kasali Ngasunda Mashun Bijar Sakhami Pohira. Nauji Awi Shimli Bishnupur District Li Sotangator Tihai Kasana.
report athishurda avavului ot vahaisai avavula malaysa mana nauji heng sahilaga leiga sanaji minor jui video clip akau awe khamya mazangla social media le ngayaumi hawa chi kathi jiwi ning maring ka phalila ngasun salabai da yarina ning ka krikle maram hi wuivang joint action committee che sina video ngayaw khami pingli majut khuida thakta tukhui khawai timan sadle mi ping chili abdomen to suicide pen da khalei moirang police na case tha sanghaira kathingun rims mortuary video inga soda magistrate mangali postmortem sahaira da hanga che jina ayang thor tham nabokpi bazarli protest pamda katha ka mashun nga kawhaira accused li thakta puk masa kha sakhamaya agitation sara da hang mathin haira Resource Center for United Nations Northeast Region Manipur we Honorary State Coordinator Mikhavai Virjit Singh Laisang Pamtli nominate Saira appointment Jpay Magadakhani ena Hapokrada RCUN NER Guwahati Executive Director Dr. Ashwini Sharma confirmed Saya Official Janpao Tishurda Virjit Singh Laisang Pamtna RCUN NER Manipur we UN kala UNESCO activities kala angrana ngeli katomra kala stately kasasa chiwi biannual report ana RCUN NER headquarter Guwahati li nivara da hanga kamjong li khale Russia khuna shimthar kashak ko akali kakasham vau khamalan shokhaira Tarik Magudang Russia Hetman na Vau Kamalan Athishurda 3 Gahai 2025 Pekar Jishat Thang Russia Kuli Shokahai Otshot Jia Ringshi Anggang son of late Kuitwi Anggang Li Shimthar Kashak son of late Maringmi Kashak of Russia village na Mitit Miyumwe Ajamaramina Shaumi Hawachi Maram Wuivang Awungana Jizi khamyate shurda ramnao bingna munlak ina mana khayang tharan shimthar kashak shi shimkhur or naungara jangta sara ka hai otsak ping nga heu yang ser laga ladlui da makhangatun otsak sara shum ka hai maram lega hai wuivang khuwi ina kasham haira da hanga ka kasham ji tarik 18th May 2025 Hangvu Duidak number 1 direct 19 Pay 2025 Kershim Duidak Khare Jize Khamyati Shurda Kuiru Shim Thar Kashak Shi Shimkhur Naungara Bingli Kuwi Ena Kasham Haira direct 19 Pay we Ena Tuida Kuiru Shim Thar Kashak we Naungara Binghi Russia we Rijum Nau Maning Managaji Hi Vau Kamalan Vau Kamalan Janpao Hili Gazang Saikoru Paul Angkang Russia Headman na Pong Khamyati Shurda Khamina Latluida Ajiwi Kamataya Pauping Manipur Road Kamrat hi Thermarin li Mangasun Mana Harmony Mara Chaurang Lakai na Dangda Mangasam Marada Union Home Minister na Hanghaira Manipur li khalei singom yur machine swidaga highway wang ningka creek pongshok haira khavang khui khawai kasat haira achu pau hiling achang haira pau ngana da khlei Nathum saikorali Ringyaophi kala khamhai zimik shong sa serano